Play PUA yang supaya bisa sustain second amen faithful and true channel pada ini kesengi kebakat way jong kani kajing pen krek na kapanta ka sengi pentekos kajing hiar borba jong mesim bekut jajar snem ars ajar snem duna mensuam pada kani kesnem ni pen krek tak ba ni pet ya kajing tray jong mesim bekut ya kapanta jong mesim bekut ya kajing long lang jong mesim bekut lengkap ukpa berupun. Pada ni kesengi mesim bekut upen pau ia katrinity bekut. Kemudian mesim bekut upen pura upen pau ia kajing don jong katrinity. Maka Catechism of the Catholic Church paragraf nomor R pak sepusau keong ya katolong bom jukut jong mesim bekut. Lapan pau haka mission ke jong u haka por bat ke ya. Kumno ini apa? Yau mesim bekut lapa syaki apostol bat syak kabalang da ukpa haka kerteng jong ukun bat da ukun da ledehi kisin dane weiba ulalet pai ya ukpa. Jika nongrim jong kani nakajin tok bekut ni pet naka gospel kat kum u Yohanes kalong keba kat saud kat keba arpun riu keba ong kumne unong pentingan mensem bekut ya ubau kpa un sapa haka kerteng jonga ukpa un sapa haka kerteng jong Jisu un sahikai ya pi nadong syadong pat un sapen ken mau hapi ya kata baro keba ngalayatu hapi. Naga Yohanes katsau arpun riu. Ublei ukpa. Upa ya mesim bekut hakerteng jong Jisu. Abangi ni kerpat nakapanta mesim bekut. Na ukpa ni kerpat hakerteng jong Jisu. Baden nakane kadau haman bang penkut ya kejing duai ki jongi ni ong dau Kris utrai jongi. Dene da uju ukris utrai jongi. Di nakane kadau uji suhi dala deru ong ban pan haka kerteng jong uhi. Natara ka khatsan kajuk ka gospel kalau nong ka khatsan gospel komunis long khatsan kat arpun riu. Habau nong pentingan unwan mesim kejing sisya uban sawan na ukpa mesim bangahi ngan sapa na ukpa ngahi ngan sapa na ukpa uta unsah saki yang u mesim bakut ya uba ujisu hi un sapa na ukpa mene mentangi laong kumno ukpa un pa hakateng jung Jisu. Hakan neka lenong berkedekot lenong katsan kat apun riupat u Jisu hi upa na ukpa. Kebaar. Mata kebalai. Lenong kan riu kejuk gospel lenong bakan riu kat katsau. Un pendon buram yanga nabakata keba u yatu hapi ulai sim nakajonga. Umensim bakut, umensim kajing sisya aka kat kebakat lai. Umensim kajing sisya un pendon buram yanga. Naba kata keba uyatu api ulai sim nakajonga. Habangi ni don umensim bakut kumba ngilah ya puson le sengap ya jingkai kini kising ki peladap une mesim bakut uduai hangi menta mesim bakut un pendon buram ya Jisu hangi kumta de lai benta ing lai im akan ikising jong benta jong jinglong berkejing yok jongi ya mesim bakut u blai ukpa usapa kita jong Jisu nata hakal nong pakatsan ngi ba u Jisu hi un sapa
ngan pa ngan sapa na ukpa ngan sapa na ukpa mo jisuhi upa perkebalai ba une umensim bakoi unsam penen buram ya ujisu kajing pa ia umensim hadin kajing pendon buram ya ujisu kapan pau ya kajing pura jong kajing maya jong ka ya kayu ya ka trinity bakoi kapan pau ya kajing maya jong ka trinity bakoi kane kajing pura kajing pen pau pura hang ni hadin bala penen pura mi jisu hadin bo jisu ulami pat pangkane kene keju ka gospel hi pangkane kajing penen pura ngin pej na kalanong nyau ya kene kalanong nyau khalai khandai jisu la kren sapang umen sim ya ubakitu barok ki bange ja u kin yok pediang ha kata kapor ompat sem ai ya umen sim namarba ya ujisu ompat sem pendon buram. Dalam pendon buram ya ujisu glorification of Jesus. Keting pendon buram ya ujisu dan kata ensapan pau ya une umensim bakoi. De nakane kat tau ujisu ula peta ya ki senran ki apostol ki jengu ban up ha Jerusalem. Tat hadu endapen kup bol ya pi. Parkin sami nangta. Saka partai borok kawai. Okay. Nangta. Bila iru ha kini kisingi beradab. Wah ha kasingi ke baar. Jom kini ka jing keren. Kipen krek nak kata ka Pentecost. Naka Catechism of the Catholic Church nombor 240. Daka jing Arab jom ka jing jong umen sem bakut ulang uban kong ban pen KM ya ka jinget hangi ban ai hangi ya ka jing im ke batmai ke balong ban itu ya ublei ukpa ublei uba sisya marwai bad ya Yesus Kristus ya uba ukpa ulapa ai ngla ban sem kene na gospel arkum Lukas karkum uya anis nong ke bakat niau record live Handrai umen sim bakui ulang u person u bakadu jong Trinity lene u blay lai way bakui ya uba en sapan pa u Gregory jong ka ni Nazianzus ya keba ya une ora tip burukum the theologian u batai ya kene ke jing ya hakar kom jong ke jing hikai jong ke jing hier jong blay sangi batai kumne Kajutang barim kelapan pau syai ya ukpa. Henry ya ukun pat lapan pau tang kendiat. Kena kajutang barim. Kajutang kawat mai kelapan pau ya ukun. Bat kala ai hangi tang kajing yu i kawat kendiat. Ya kajing long blay jong umen sim. Mentah umen sim usak bat ni. Bat u ai hangi. Ya ka jing yo i ba kham shai cha phang jong u hi kam long ka jing le ka ba siam phang haba om pat siam la pla ya ka jing long blay jong pa ban pen bena ba ya ukut bat haba om pat siam la priang ya ka jing long blay jong kun ban nang penrung shu ya umen sim ba kuj ka jing kit ba khia Kebatmai, dah kebakren parpa, dah kebayat siaprang bat nang roy, na keburam siakaburam, kejing syai jong Trinity bakut kan pernai daki kejat jing syai bakam ting syai. Ini kejing batai jing hikai jong une u Gregory jong kan Nazianzus, wede une u bishop Batu ulang bala hikai, ulang theologian, start perkat jing belay. Kumne dari jawaban penkut ya kani ka jingkren penkrek kumbang ngilek man kesengi pengin kerpat kerpon ya oman sim bakut berwan ban syong ban sa rengka batngi bat
Bengi kerpat ikan Maria Tisoti bahkan weng lut yak bar khoi iba khanglat ba un simba kuj un trei hangi un simba kuj un pensingau hangi ba usyang hangi pengin tuai ha kateng pa ba kun un simba kuj amen wan men simba kuj pensai ke donot jengi pengin tip pengin yo i yak ki badai ki jong play wan men simba kuj ha ke jimut jengi pengin tip tu yak ki badai ki jong play wan men simba kuj ha ka men sim jengi bangi long tang jong play kuj be pen kentang ya kat kepangi perkat ni kren bat ni le nang ba ki berhoi ki long nak mentang ke buram jong play amen aku sem pa berkun men sim ba kuj amen